abakira munonga ubwo mwanya kuturomba kwita Deluxe kandi tuza kwigura Ebiro musanzu kwezi kwikumi n'abeshongozi bingi bandi bose nanyiniza ku bantu n'abantu bingi abandi bandije n'abeshongozi so twenda kabanyamahurire tubase kuba tureba yo tutambure turakebumanya kana no kongera kurunzegi abantu mwize mbase kuba mushemerwa so twakwakira Demuswaga twakwakira Kansara Amon twakwakira mu Kiga TV katambure mpora na ni Mwena abo mutwe batashobora kuba turambara anyo kandi kira cyo kubanza then gadeni tunaza kuba n'abaye ko tagiye Mwene ukate biro musanzu so ni hera abeya ikiburo no tukakushiteka sibindi kubera hariya VIP bashitamaho n'abandi abantu bashitamaho kitere tushemererwa yene ile parking ngendizo inyuma ayituza kuboreka ayituraze ni parking ya umwanya kama wagwe no mpundo witu ya pasa no C5 wa Mbara district hostel sa Didas Tabaro no kama wagwe no mureba kuriya so tukakora customer kiyenga ai baba Jaman, yes. Tutura msio. Uyanja ne kuyanja yabantu. Ndo baramusio ugamba cye. Amagara. Bamusio abo kuturebo banzurire na n'ikintu kigendo misha. Ya mwebare kwija ekintu bageta Deluxe Brilliant Lounge. N'umwanya ubwo kumuramo kashemererwamo ukatunga buri kimwe cyo n'umwanya. Hariho ibyo kunywa, hariho buraro, hariho massage, hariho ka music kaburire. Kandi Ebiro musanzu ebyo kuri hariho mucomoshi hariya nayo ndiyo ninza kuriye shahe cyabo kubambire nagirire yona yantera Ebiro musanzu hariho special roasted goat meat abari kujyose tubihirega yaza road nka kumbuzi abo bakafura bakumbuzi atubona nabajyokeza bineho aba batari basalamu kariya kanyamishwa kabo bino kuba kosi yaje so byona babwihaho ogiremba juzawe baziterekana saje so kandi masana kakasi hatabo hakara ka kuremera kunga wija kugeza kakukize noteka kugeza so kuko banzo tugambire cyo Ebiro musanzu abantu batomu byo kwikumi Ebiro musanzu kwikumi wa Deluxe Brilliant Lounge nubwerabe ne iguro mutongwe za kuba twineho umweshongo abeshongozi bingi abebembirwe rage kandi twinena n'abanyakatemba narisheba kwita ba comedy abebembirwe go mishije muri kureba Kachaina kandi twinena femme band mu basiya baby na nabandi twinena ba femme band kandi aba femme band abo bija kubana batutera umubwire bwingi munonga abo kuba orwa mukaka kuturaheze kwigura orwa mukaka aha Deluxe haza kubaroho amazina gakari amazina gakari mwe bari twabakira location Deluxe Brilliant Lounge neshango mu kiyanja wakikamera harahiba kweta ahakipira okahika office za SNV hariho mitazi nche kuruga hakipira iwe cyapa no wakirebire Deluxe Brilliant Lounge umwanya gonka ubwo buteka omurimbara abantu zabura Obiamo burya ashisha obiamo burya aha so sonze torora na side yo nakungana basa kumuruka yo hamwe ngo zimwe abantu ndaba sisaho ndaba zigire mu utakore film bari benda kuzaka sese niwe yahimije abantu batunga kirayi cyo kurya abo president raja support towards so towards zona mutwe kwatira aho mwanya bichirire kandi ubwo butwe iyo Deluxe
kati yasigara mu bintu nza kugerondera abawumba basa ko batwara riya nyayi n'abasata hano ko nari umwanya baguriye buto umwanya nico norebire ahantu hayine parking rukwe marira kuko no kurena parking ndizo tora banze kubigura kweli kandi urwa mukageberaho musanze turya aha ukusemerwa n'abesongo yona mutacha turugira isomero kumurikisa abana swati abantu ndabantu ikikana akaseka so noreba kamucumu babusia nani gargayo nakaho aba bana babiri mu mataka Kora Deluxe Gira Rogers Kora roasted pork and chikaraya ore senku zenyine igaye nakawokayo tame chirungo chironye spice ngaje kandi ginungi munonga amagara go mu yabayonzo cyo buyonzo cyo tukakitereza cyo twebembeza aha Deluxe umuntu ari kumvona aferwa cyanuya umuntu ryokwe icyakubanza kufero no kumza wobongo n'umwanya murugo kumza wobongo bene buri kimwe n'ikindi mu cyo na kiruho twina pork ibara steady rooms ziyonzeje self contained so n'umwanya munonga omusajja omucu w'embuzi empumu ennyo nga bw'ogirengera ngispicinga negiteekamu buli kirungo kyonna wamma naawe azze ogiryako n'otegeera nti eno embuzi bw'oba oyagala ensiike otutuukirira sa bwetugikola bw'oba oyagala ey'okufumba boyiri byonna tubikola biri wano ku Deluxe tugambayo kyembuzi wanjawulo koli oweya nedda ssebo leewuli eri abantu banjawulo omanyi mubamu muntu nga tutakikozesa ese On the clock before Manchester City got their first. As the team goals go, restaurant. they don't get much better. We offer rooms, restaurants, bar, and other needs of food, drinks, everything. So we welcome you all. Come and support us on anything. That will be the opening day. We also have a branch, the same branch in Kampala. It's also the same thing, hotel rooms, restaurants and bar. So izina lyanjye ni Valentine Meza Kachaina comedy kandi ati turiyaha Deluxe Grill and Lounge kandi yitkuza kwigura ebiro byo kwezi umushanju byo kwezi kwenyine okwikumi so hati ekiruho no kuba manyi site kugendo miso abesongoze nabahi okutahamu zingayo okusemerwe biryahani biya already twarambara mwarebe ibintu ebiruho mutoguma no manyo mwanya gumo ine guma oyine muka love for adventure ukatambura ndicho katarimo karambura ibintu byinshi icyakabiri no kugira ngo kushemerwa nkoza kuba kubwo kwa mani abantu babibine stress yo kumurikisa abana so ubu bwire bwo kushekamo ukashemererwa yawo stress ukanywa wako kunywa ko twireho kunywa ikintu kikabasa kuba kikakutambura kandi ko kuburyo ko nonywa no uzina no shemererwa no ba no rwanise ndwara nyingi kandi ugaruka ukora networking umanya abandi abantu abo biro takumanya cyakasha turojya nako baro abesongozi aro rage aro fame band kandi nanyi nga Kachaina comedy nko bantu icyanjye no kimanya nina nikutandikira kusekeza hatu mukati kandi ore tumukakoze tumukize mwene kandi okutaha table imeza y'abantu bana neye mitwaro 30 kandi egine izira ebyo kunywa nebyo kurya byona bikutotoringa emitwaro 10 then abandi abantu VIP nemitwaro ebi omuntu waburizo omwe nishinjo omutwaro gumwe so abukwenda table no kwiza bucerkare tuza ku bantu bahereza nese umuntu umanya management no mawano ndakubukinga bucerkare noba nokora otherwise no kushemerwa konka nicyo kinkubendeza kandi nicyo kinceberire mu kugira ngo iteka teke berije bantu bize bano rwa besongozi fame band iri no kutera cyesongoro ruko barundi otherwise ebiro musanzu tutandika na sayi 12 zo mwazi konka turatandika kare konka mbwene abesongozi bano batandika 12 zo mwazi mpaka turarga musandi yo mwari kwesotinga kandi haro no buraro umuntu waro hakazuno kara ukenda kumura muwenka ninga na mutayi wawe uburaro buru abo kwenda kure mpira ibyo na biryaha bina mabaga bine nkiko bineki buri kimwe cyona za seminars
ahaha nutungiraho ubuhereza burungi umuntu atakwebuza nti Kachaina kandi w'ikimpa yakizira mu kahera abantu mbankunda bwo kuba ejimba geta Kachaina Comedy and Promotion Services abwa biggest following kuko kureba mu kige yoyine kuko kure kansaramo ne yayine kuko kureba demusoge yayine na nabandi so nubanyeta kandi n'ubwesigwa na no kumanya idea yo kutebekanisa ukamanya ngwiki wakiza muno kibasa so abantu mbandonda deni kiza mu 15 kamera 15 bwisho umuntu natangara kandi aho kuza performinga kan wori abantu bitu baba batakumanya ubundi babura kubagambira ikikumara so niyo shonga bwa kini cyo pagram umwanya kumpahagura he wano ragiro mu turungi umwanya ogu wano uruganka side ya bushenyi no wahiko mu kiyanja ukuza kwato gugwantare deno usharaho so kujyo mu kiyanja utakagirirwe bikona aho mu kiyanja washara utukace nimitazi ningira nkigana no wagushyire kandi wari kurwo mutawuni no rabantare uyizokiza kubano hikachipira abantu kushira mamanya chipira wagira utunore ekipande ikikuza Deluxe deno iza no shemenya noza kwichiriza ngo nyina mani noza kukakasa ngo nyina mani